Vincent akamanara anero mwana yo tadano kisi FM anje tekweli kwa hata kitu mwa wangera mwana. Asante sana matomato kabisa. All the way from Chinsemo jilitia Kenya Nyabo Machoge bwa chache. Gatebana wako gambo mwana pasta nere alpha miruka. Sisemi kitu. Jideke mirongo 3 tu mwanju motegere chiavu dokire sense mo yabona mambe jinzana chi Africa ya mochandosi ya sole nuko gena kwana ngambu yole kegi mabone kero igwete na chakire ko chenchia engenche yo na chenchiri gia bono kontagete korete kirokereriga igu mwanju motegere ilinde to kuire yamase ya mugo kumanya ya muri kine na kwa iguchinguru mona sama gazeti yeli tukolia lero. Maandamano yangali yanaendelea. Tupate kitambulisho msikilizaji tuingie magazetini. Eje nenka yomugusi Emerongo kianda na nye enuktayemo The number one station. Enere station yule gene asoko semia gukumanyia na boigogo kubokia nabono wangire gukumanyia ayamurikire na kwa chinguru mono asama gazeti yili tukulia lero ikinige kosi tuwokeruka the dynamic duo MC Dudus na Ronald Mayaka Brigadier Tonyegera nonyene inche ya momotegereri Imanye ariro borito asama gazeti kurwa Kenya weka chinse chisiko bunakoretu asore na Kisi FM. Naomba samahani kidogo msikilizaji, naomba samahani kidogo, hii wajua hiki kitambulisho kimekuja kikiashiria kikosi rasmi lakini sasa leo Ronald Mayaka Brigadier Tayoga yolega kwa Eric Nyamweya ndiye anawakilisha habari akivokiete maduka mange okumira nega singo sana ndoje tomira na maraisi kiwanderete jimbiande sainomia chinga kichonsi nero kile tukire mambi yabo no mayetende kibo kabisa kile kimete byake nyasaye no muyabona gwatebire nekene naende no arenge no hali naende nabo kale na kale nero liyo yo mutongete igoro nensene byonsi biraroro ndabwati kwanchira kuno ya ganje tekiro umuntu bunali yare ko bomanya bantu ko embeo yani egasi yale choko konga sana kanga boni yo ukine na mafuta kini torojina maguta ukina ligoli ligoli lya chirege sara sana kangeli embe bono nga iri berete kanga bono ote bina bono nkwange chetigoro na ukine rero use ali kutoka nganya sanko wali ya kigete ingine tungeweza lipia kweli wapi ngumu sana titumwakire mbia muni kiagera wakolere kiro wanja kwaye na ende otuanchiri toko ya nasema mbiye tunamshukuru na kitoko tabele litalia ene limorioka nigakoro kunya sai kweli kabisa msikilizaji ekero togendere tone gejinga muri ichi abdogede Cameroon 3 nemo ensemo yabono mambia igotuko kuire masemeli gokumanyia ayamurikire na koewa chinguru munasa magazeti yeli tukolia lero nje buna botambe nguru kwa du omunyakirogo na nchinguru kwa Eric Nyamweya kweli kabisa nje buna botambe kwa nembo gazeti ya Taifa Leo Taifa Leo gere yitariki 19 yitariki chumuti nyuga 5 asomu wako yo 2026 litukuli Jumanne kiwa basi ni Super Tuesday na nchika kwa bukwane kagambwa tenga seti ya Daily Nation jitaliki 19 chiumuti nyuga 5 litukolia Tuesday mna wateba Super Tuesday ndio omwaka wa 2026 alright basi bila shaka basi kiupya na kipya kinyemi kingawa kidonda basi tupatie headline ni mambia bono Dudus wateba na Total Paradise inkieke igaiga ebichebe kirega abantu bagwandamana gaiga bagusamba chitairie para abantu gaiga bande chipikipiki abantu gaiga bakere ngencho egento boni kyagete gwetera maandamano aya bosombi mbwarengo batina nikoro litukoligoro emichiminge sana imeyense ya Kenya mechando njale ngo sana ikiera roli nchiale ngo actually nchi nayo mabona beta affected igoro litukoligoro ngo ikeretwe igoro na ikeretwe ngende tauni bieke mambi okuyana mone gari kambure okuyana kucho ugakoranga ki one ro video tale mbura
utale bakosa konyorera ekari gose pikipiki igorutire be nimbuya eranchi kwimukina byaseri obwate asengenjo ligo libone lialenge times 3 actually walieka mara 3 ai kazi ipo asengenjo galinchia lengo kwa mtu munda wake ligo li times 3 elinde bono nenjira yalengo boigo kamotegerera sana ngotema na temire kuwati megane especially aba waziri aba bacha serikali ya Kenya Kwanza ngokwanira John Mbadi Opiyo Wandayi gatia banda bange kegera kina Ali Hassan Jomba jitema kina Wycliffe Ambesa Oparanya na wengine lakini nate tuko motegerera sana John Mbadi ekararenge semeliyo kwamiriria serikali nekarare serikali bono ari gukwanira point yi yama yugo kina kuliguriria maguta no Opiyo Wandayi lakini bono iga igita bakugineke hao ritmu bakugine ngango sana igiyagotema kuigirira serikali John Mbadi gata betenga kende ngiro turakore kigera maguta ya gukina ligo litaliense ya Kenya yukira affected kugwatekana na kurwa chinse chia Middle East n'ibintu bunebyo ndo maite IPRA ige gutangasa ligo liria maguta kero mutinyi around 14 pale ngakibako letende bakalire ni liye diesel insaka ya shilingi 10 I think ulu muchieso andake bagonya uchiesa ngwa because ekirosina ndingia tirete ya maguta yetaya akinete baye 38 shillings gobone lita ya maguta yetaya igego chikorwa shilingi 190 neyemo inki community igobal they are balancing the equation they are balancing moravinse ya Kenya Muske Dr. William Ruto kali menze ya Azerbaijan capital city Baku na akora tege karo kia ghafla nabo bisa abanene be serikali kuligere ligori ya maguta na koranga ngakigero kende barachie gotegerera abana inchi lakini nje ngokumie abaraito bwate wikabari kuganya mandamana bamanya kurangiri karaba ikaranse bakwanire ngani ngakibara akora bamanya ngaba Kenya mbaro chintu kenderate abakenya mba express digwitire mitandao igo emitandao iko ni platform ya serikali bende kuligereria amanyanga abananji bakwanire okay na mimi sangara kwa public tokondeina abaraya bawikirane matanga ni bari kurigwa manganayo intelligence ya serikali ngo mateyere bintu mbiri bya ligo liria maguta ngahirira yelurike tiaba ya nigo li mna kwende li ikyombe kya matatu siya tepete tiaba ya na 46 shillings petrol pake diesel paka yetaya because abantu mwe batumeke mafuta ya kurugera ibono ngo mbere chikorage kazi ipo tigatoraganya by the way na ndina rochi bagotebanga kigali nchiri kuru parking we kanaende bakore chinkwane kirareta matunda mayake rokende kirakikogera maguta agurigori kamotegera sana Opiyo Wandayi amatuka maega gatebanga nse ya Kenya gibwate stock isene ya maguta igendo gyaje getachi ku affect gosiku kinirigori ya maguta ayo timatinga taarifa yali alikuwa anaitoa wapi kiagera igenda kuwa na saini yake hao ase headline gazeti ya Taifa Leo nji ya kwama nse ya Kenya igikwamete especially tukuligoro bosombi ko bwa kwamete abantu bakanyore meme kungu sana yogo suka kuruense eye moko gende yende chisukuru abahari mugo batabeti abo bolinga kumuranche abana batige baberenka asinginchi ya safety yabo chibasi chisukuru astayo chiweta chikuya abana na mambo kama hayo so shughuli zilikwama kwa miji mingi sana imeyense ya Kenya oroboti ruere ira sincheri wikirano CPC ya kabire gazeti ya Taifa Leo kero duchega yangote babari mu muraibinsi ya Kenya Muske Dr. William Ruto arangeretie egeikaro kyambu basukano nabo bisabe serikali linde kuligerera inga kero kende nakirigo lirira chikugwa egeikaro gyakole tugwetera aso mutandao na bali abaikira ndasege kalinga to mu waziri wo mangana yichinguru cyumuriro Opiyo Wandayi mangana transport Davis Chirichiri mangana yobosombi nabo igo omo deputy president wense ya Kenya Muroke Professor Abraham Kithure Kindiki
nabo bisaba serikali abange ababikira ntasigi karekyo so wacha tusubiri tuone vile hali itakavyokuwa. Uruno roboti rwera irasinchira yubwagara sepecha kabiri gazeti ya Taifa Leo igasepecha kabira singa gazeti ya Daily Nation mwanjumo tegere bamurikirite igoro enje bana bakenya bakanetie serikali nyarego keya ligolia mafuta imeyensi ya Kenya igaiga bononye abarayikorwa sensemeri kwa serikali boni batakire Wandai ngete nero tenita mangana energy muwasibu mangana energy anyari wetie mirimo Opio Wandai okay anyari wetie mirimo igaiga by the way litukuri igoro ukolbeka no kunkwane getuwa sinsemo ao by the way maandamano tachite kwa kiwimi kaunti ya Kisumu kaunti ya Kisumu go batebetenga batige to marembe no kaunti ya Kisumu batebetenga chinga kichia Raila Odinga mbako leta maandamano bakarosa so bono igabatagete batimuke tiga bantu banda baho barakora maandamano shughuli ziliendelea kama kawaida no nyerende chigali chiakete yake na ndabatejumete chigali cyarego somete murabona chichiko Nairobi chigali cyarego rwose ngusi chiko gendo Narok onchachi eto singencho ncharu asta cyari gweta kabisa go biashara biyantense igumete economy ngusalikire bado uchumi inaendelea kuharibika. Sepecha kabiri gazeti ya Taifa Leo ni batoro votinga ngakibono chishughuli chinyinge chia kwa meteri tukulegoro imeyensi ya Kenya kubotekana nomugiro bwemeremo bwo bana matatu imeyensi ya Kenya the same time roboti ndolega igasi sepecha ya kabiri ngakichisukuru chinde chia siege tue kubotekana na maandamana yo gochacha kubotekana no gukina kweli goliria maguta aiga Kenya gukorera pikoro sepecha ya kabiri Eric abariki be company ya Nation Media Group igo basagane twase ibara ya Thika ose Thika Road ekeroko nye bakorira imirimo yabo yo gukaba maandamano bakauruchi kamera n'ebintu binde bagokorera imirimo nyina bomba begetoro wote asigete sini kebanya nyimbo kialengea ngabo lakini hali bado ilikuwa ni tete zaidi. Igasepechi ya gatano limombo muriketo mugano enchira kubatikana na okorbekana okogenda temiensi ya Kenya kwa melia okina kwa magulia mafuta wala nigo obokorelia siche skulu bwara tenetake asengenjo murabona je skulu chiri abana bagutumika chigali nde skulu asengenjo gali njiyo cyari kubaire asta cyari bweta actually kweli kabisa ni kweli erinde chiboyi kibere bake skulu very true kende kina wikabare gotenia masomo aseri tukuligoro asengencho aste bari weta nabo igokwoberera oburendi bw'abana mwana nigo banyo muriketa sepechi ya gatano limasinga city ya Daily Nation karonkurigira lipechi ya gatatu ya gazeti ya Taifa Leo ni batoroboti ngaki amaandamana ya yoko murunganiri yogo kina kweli guliria maguta iga Kenya iko naende tataswana nitunebibago ibinaende byari gonchokera abananchi na kubaibera na kuliwe na kubuna chiduka hapa na pale bona igento kirire tubosali bonge kwa nakigwa nonye nabalenda abantu bane mbane getugosirie magima bakorengana no roboti rumu waziri wolendi waime Kipchumba Murkomen nabantu getani 30 ko batigire duchinko machintindi sana abagenderete kurwandera magimabo asikinya gitari au imeyensi yaito ya Kenya mugarumna kwa jukwandire gwanyundu simuno tigana njenyu murekere bagotebana megano ibawe bigosona na maandamano yuri tukuligoro ndigo barokanete koteri nchigari chiri cyari ko bakiweta ndio bako boli swali limo ngai mwarusi ya mafuta ariko depend inchira kwa ariko bayenelia onya mba wisene kaneli chibuli yawo ebaro wake fine yechishiringi ya misini weke payemo kolengana na kuyeneli swali bako boli tukire to njuma tegereli ama by the bakachigali nchi asambe tukoro naro cyo mugano getali egali yo mondoro kugenda kugole bintu byo kwagachi bakamoteneni ekirayo bagebya motenenia biko moboli na naki bakachikolie ligali mabulende bakanyawarana nabo ate egetamba kikiamekemo niliangalia pale niliangalia pale sambe gali hiyo
Naona fundi wetu wa mitambo lazima waangalie, manake Phyllis Bonaya all the way from Nyancho anasema kwamba sauti haiko sawa bwana. Sauti haiko sawa. Tabidi kwamba muangalie pande hiyo. Kwa isoge skimu wakati ngabu kakiro ya Joshua Nsongo anasema yuko nasi, anatucheki kwa mbali. Wapo majamaa hapa wanatuangalia kwenye mnoma the Tore live nsebeli ya Facebook na baadhi nsebeli ya TikTok pia tuko live. Sema ya YouTube tuko live ama. Ni kweli Kiss FM Digital. Dennis Mose akatanga show iko lit sana. Dafken Orina akataba yuko ndani kurwa molo kule. Geoffrey Kombo kuro Nairobi akataba yuko ndani. Umurai Mutari akatanga tuwate kurwa Ichuni Sangania. Na Teresa kurwa Tasi anasema yuko nasi. Asante. Eric najukora ligiriga igakoranga ngakiko sembu y'abantu batubugatete kutogendete kuba manyali agenderete imeyense ya Kenya kogendete bana kunya kuligiriria bugo muri mugana kwa murekera igoro y'abararia ba Nation Media babete bagosaganwa ndio wego murekera se page yiyo ya gatano gatasenga set ya Daily Nation imambi ya bono ede mugamo ingo no gendere bakarito kulia lero gwechika cha matatu no gendete bakarito kulia lero ikera mbareke we kugona nakundu once alright igono lero iko muntu ibange wikirano murenara igabwe TV yemo aigagusiyo kwa Dani Mzungu agatebanga sauti kwa radio iko sawa sawa kabisa labda kwa upande wa online ndio fundi wetu wa mitambo angalia. Asante sana Dan Mzungu. Ase epichi ya gatatu ya gazeti ya Taifa Leo roboti lilikuwa murekera kurwase county ya Kisumu na ya negativo Botweru kurobekana nkwari ngaroro na roboti ro murekera sipichi ya gatatu sipichi ya kanene bwa roboti ngakibono umubugia gosomo teliwe amatera yenchiri umusubati Recho Wandeto oyo osambe tune petrol chinsemo chia mwiki Kasarani kubwate kana noko uwechore tatu webwate bicha president actually ga yete up to 70% naro chomo waziri bubulindi weme Kipchumba Murkomen no mo inspector general of police Douglas Kanja katia bara ibande bako genda Komorora sinye gitari ya Kenyatta National Hospital lakini inyuma ya barabu Komorora chinga kichinke igarare tikugo siria ubugima bwaye asumura ibinse ya Kenya muske Dr. William Ruto bo igatumete ngora yaye gochia sebe amate ne familia yomusubati Recho Muthoni Wandeto muganda muri ko kwa na igo muri sepechi ya 12 singa set ya Daily Nation imambia bono asebono omuwasi bulindi weme Kipchumba Murkomen yatabana bali maiga yake koleki ndio ni wala chikuma kile gitambo kile gitindikiri no murabiwense ya Kenya muske Dr. William Ruto na batebetenga goikalichi kulibwa tigwe abakoleteke koleki babwa tuli morioka lakini kolenga naye dudus ndio inkiura rwese geto chia sondo kwenzi andake oromo bwata ni kwikia mageto oromo bwata bwo mwana siasa kete umanyete in Kenya igotubwate ngendo ikorunga multi party democracy kama wewe ni mwana Jubilee unaruhusiwa kuvalia kofia yako ya Jubilee kama wewe ni mwana UDA kama wewe ni mwana ODM so long as usimchokoze ndugu yako tomo checheli olionde onye noko kombit buya asama sikani so aba bakoletege ndeka I think awakufanya vizuri kegero muzubati oyo nabwo tubusiboli bwoko bomufuasi bwe president gusibwe kama kia UDA gosomo rengo Kenya kwanza unaona so I think lichi kutikalibu ati nsemo yaye nabatukinga baharete baria bakoletege korweke na mbaigolirwa momocho kolengana nelichika iga Kenya lakini kama ndabatu busubule bwoko bere nseme ndio kabisa bwoko rubirengelo biyaye yes. whatever way in Kenya we have freedom of expression monda sale tigabero tuko na freedom of speech monda sale tigabero aki tigabero singinjo naisa negete agi nae kura azole tige konya kuruta umunwa twara nae maskani twara maskani sikabande egera Kenya naye motole twali mipaka abanyarume to monto ga wikeli bor lenda jimbebe basa maskani ya manene aliya mangana labi mugabana we county ya Kirinyaga Moroko Muswati Anne Waiguru bono tebirenga iga kanire chinkumanga iga musaba mabera oyo kabero mu deputy president iga Kenya Rigathi Gachagua otabiringa gabwate tubube igentale gukora no korera aba Kenya amabera balia batatagiti gukora imirimo ya serikali lakini nkone yana kiare oteba mana siasa nametino liora kwa neke ana njoke mambia kana waka about time mwe msiye bwe godi echuni omoske Wycliffe Siocha
moske Wycliffe Siocha muruke mbande igatebete nga bono imbande yete mache tayo buya isaine mbande gukinira asirutie yale amazingira oranga tali buya na agetapa utani osaire team Matiang'i no obekire ko byemba lirikire Dr. Fred Matiang'i actually namroche balenge no MCA o Masimba yes mbale ngasegete nseme yemo lakini yenyuma yo kuumira inyuma umiranire no mo no yokabira mu waziri w'ubulindiye ga Kenya moske Dr. Fred Matiang'i ibo igore umukonyi w'umurayi w'ikema gya Jubilee nabo igokuri y'uburayi w'ensi ya Kenya lakini mbere ko nyene le bedroom uri ndi ya mundo kai oyoga renge umusanyo imebumu gabana bwe county ya Kisii moske Paul Simbarati na endo nyebunga embande gosoma MCA wigodi chune moske Wycliffe Siocha nero lia obegeto muswada ase bunge ya county ya Kisii oirete kurusi wabisi como deputy governor Robert Onsare Monda in fact alienda mpaka bunge ya seneti akaudivend vizuri na ende ikon akakonvince aba MCA be county assembly ngama koso naro akaba impeach ne senate kaligere lindidi kanyama koso naro akapigwa karamu akaenda nyumbani imbande yakuru kwa Wycliffe Siocha aka Embande bono no ale team Matiang'i atebanga alisikiza ground alisikiza ground chichatenera atebana amesikiza ejatenera ategerere ground yakatebanga kia bantu bamito kumuranche na ategerere ground na ende kumuganda ngiri njibuna mutagete nkore ko ngabo so ndivyo hali ilivyo siasa manyete tebuga ati permanent enmity tebuga ati permanent friendship na ende tebuga ati ngankomenyora asegete permanent actually ne kitoko tebelio ndo bwenso tutegete mambia bono kurumu gwatani wiki amakindi genso sukimwa na sasa ndo bwensi ndio yakobeko bisana muntu ndo bwensi because bana siasa bisana bakombrana bagambe banywe chae bayiwanane osoro tebire bantegenteke boire na endo manyete siasa yete yakore tutumbe nkoro yawe ime era base kugwata ndiye nyebeka be person agia ye no agia sikirangi ya igasama agia for fun siasa ni mbaya siasa ni mbaya sana before wakolinga kia David wanasiasa na shetani ni kitu kimoja haya ni maneno yake sio yangu asepichi ya gatano ya gazeti ya Taifa Leo bwa roboti ngakibono uyo kabiru mugabana bwe county ya Mombasa bwo igoro mu waziri w'amagana ya madini ya Kenya ngo mukwanira Ali Hassan Joho bono igatebenga wikabachi korosyo kubwatana ni president ya Kenya moske Dr. William Ruto elinda amanya go chaka konia tutam elinde achikomoko boko 2032 asokoliye asekanga yayo koliye kero kibo president ya Kenya gasepeche komimba muriketo mugana nchira umurai wense chigete umukonyo yo moske kiture kindiki kobeke omosangerekano na bawaziri na babwatani manasa sekretari yo bosombi na sekretari ya mafuta ndio elindo kokwanira okino kokwa maguli ya mafuta imiyensi ya Kenya koliye nchira barachi okeya ligoli lilinda mu Kenya tamike kamono Mamuriketo muganonde ya wesepechi iyo nchira wataba murai wensaru imesi ya Kenya atakuwa ntikindi yonsi yo kina kwa mafuta ga otiga enseke gendrete bono goso aseme chane mene mona sokorobe no konyora okora konye liria taranyora ujumbe buya lakini liria mafuta kinete bantu mbabite birengere byabo akwenda buraya imienzi ya Azerbaijan okora konye bintu mbiroka buya nyora bantu baramatiye mandamano nabe nabange konye bintu konye intelligence tera mu taranyora ujumbe buya kabisa anyway dimwe desino bwate kende nchindo chegaiga kurwase chinse chase kwa actually ni bwata robot kurwa sense ya Saudi Arabia pamoja na United Arab Emirates asema ono naende obosaga ni bwakole tuwe gutumika chi drone nse ya Saudi Arabia ilidungua actually mba kanyete chinguru che drone ya rutu tukuchia sense hiyo boygo abamenyi bense ya America ose aba America ndate baba America batano nomo bali meyense ya DRC igoboboirire kwambukira uburoire bwa Ebola gasomo epechi ne ya 15 gato mwanchu mutereri mbamuriketo mugano baido mugafana bwe county ya Kisumu Professor Anyang'no ndio mrene tamu ya yo mwelio bono gaiga ensema ya barai kurwa se county ya Kisumu nigo batebire mbago chugwanchirana meeting ya obisi gokorwa ilinde kwa ne ticket ya ODM cha sonda bwensi ebagenetie ebirengere bya bantu kurwa se county yo binyare ko tegererwa naende
nomination echikoba free and fair ule yetaribo niko bara chukua sikia mekio DM ule mchujo ufanywe kwa njia ya uwazi na ukweli kabisa. Boigo mugano iwa kwa ndireko ya mangana Ebola bakirabo ni gabanto 87 ndio ba sidia magimabo kuwata nuburo iro banda bagatebana vaccine teyo Ebola yenyia World Health Organization kiombe kiligete nitoba chenu nsingi mamba atebetenga si mchezo ni hatari bwana. Boigo gamba murigete nchira bono serikali ya chile ya bekire 300 million gochasa nyegitali ya Kenyatta National Hospital elinde gochosira mangana cancer mona soko replace chimashini chichabere chiko salikasi nyegitali yeyo alright inde konekia ngurubara bokrali bona egane ide boikomba murigete mugano gaiga treasury ni gabono era chikwa nyasegeka elinde wakanwa 244 billion shillings chio babeta bakon chia sales chia ba oneti chia Safaricom 15%. Kubwate neke bikira siki kambira wika kia nachiru bama wakanu chibesecho kweli kabisa. Sisemi kitu asa mangana yega sorgo chiko soli na bagosolia timu ya Arsenal ilibahatika sana mikononi mwa Burnley. Kigera igo bayebugete timu ya Burnley goli masirikina lisegera segosolia gosole tukubukira rero. Leo itakuwa ni zamu ya Manchester City gokoleta rogochia se egetigie timu ya Bournemouth linde ko sori timu ya Bournemouth Manchester City lero getege egeganirie kubwa elinde kubeka moyo bagosemeri kwa yugo kuimokia egekombe kigi Premier League ya Bongereza timu ya Arsenal igesabete sana Manchester City eiturero gose neru no ene draw lakini ko bago sabanga Bournemouth yale ko nyalekana 8 timu ya Manchester City bas Arsenal ko bakora ligwa ko ba Champions League Premier League ya Bongereza yani enchira Jacob Begonebo tawo kuhana Manchester City nyale ko bwarero mupira no mogongo sana manyete wikome tachi pressure echiko yokina sana embombo keregetie gutachwa jide kemerongo kianda na chiri chyo komentu chiri bali na chichira eneke otherwise na bora asinyu kuma yangi yako yenderera ikiegera tinkagere ti nge timu ya Manchester City mbanje sana kubugune timu ya Bournemouth wikabacho koromoki sana wikabakoromoki monene sana odatigarende timu ya Arsenal barabuga kia masababa na alinga ki tige timu ya Manchester City enyale ko ba gewitu ne timu ya Bournemouth lakini egento manye tenkelinga mpira udunda tigeye kubwebwe neye gukutigekwe Arsenal tunawatakia kila laheri angalau mbebe ikitu miaka 22 bwana ni miaka mingi sana ukame hapana bwana mpaka uwanja wa Emirates umesalia mahame bwana ya kombe la klabu bingwa Uingereza anyway na final ni baka nyete tareke 30 na PSG tole na kita kwaje kule Budapest Hungary Arsenal walende gagi tiga to kwa takirama ya to takirama na ndo kwa tena namba beka bachi ko weka mangana ya senkormono eba mine fan kisinga cha pressure akist Arsenal kalichi aliko soli na West Ham Yakobo gari kita subutada ngakai kiege anyway akitika to gari yase do amaya akitika mbaba se kuikaga iga mbaire kombe kikonda kumisana ande mbanja beka so enkoromo singa bona aze no etaireti lakini nte megutumike ni belinda torenge kumulinda Yakobo ikiagera na ande muikange mono ikiagera mechana twali mengi na ende akamura kali uma edera akamura kale goko kora beka jara korengereria ndawe nani mutajitikuriye biya wanyaga kwirira waro manyete ni muikange mono ni muikange mono kijara geria tayari nimbegete budget kando onya aze no tekwira gitu kuri gagio kuri na Yakobo nje ni mugorera soda matia ba ura gachanga gachagire nimro diotebire na bakuliginera kantu gake atotereri baka trisho tebire ngakora nje Yakobo ntumulende sana lakini linda se nokera aire ono wikachoka mne michebe ora Yakobo to kumutiga azeme kore familia yae mulende akiona taireti taireti gatosoimo gatwesoana ni mekiagera
mechandira monyole nemebe. Wacha tuingie kwa Dondoo bwana haraka upesi ya. Tuingie Kaptembwa Nakuru mjini. Kaptembwa Nakuru mjini. Kuna nini? Cha niweke kiti yangu vizuri. Kiti inanisumbua. Cha niweke kiti yangu vizuri hapa. Tunaingia Kaptembwa pale Nakuru bwana. Omongwana yomo musache we miaka ya gatu bwana nale people. Lakini abasacha bande buna bale nabokonyora batwali mipango ya kando umusacho oyo nanje tekogenda sinyomba cyo kwegokia bona litukeli mochire ya Kaptembwa Nakuru osoire nyumba ya muyo kwegokia kera osoire nyumba ya muyo kwegokia amepata zake 2-3 uchakire go piki ekera pikiri onyoriro munyaroko yomo ulinge gukora emirimo ase nyumba yo kwegokia ya Kaptembwa Nakuru mjini bakakora chinkwana kuigwana na baigwana nitekoro kutigeti kumanya lakini mbenyorete ase nyumba yo gutimuka chumba kile cha makoza kupumzika tu ikiabete bona somuganore mbaigwana nete ganto gake in form of money etoke nigete musajo yatagete kwa omusubati uyo kialenga ngeli una 500 ngatukurwa buo ile ngokonga ili una 500 hela za Kenya wala si za Tanzania. Kamwambia haina shida maana lilimo ndabige hiyo haina shida mimi ndio iko na pesa haya basi wakamaliza ndio wao wanatoka bwana muswati ile matabi njerede gatingi bintu bya nenge gachire mbuya kwega jarake monde gachire ndukiaye nyaba sayana nenge gachire nimba to muko musacho liko chaka gweta bataba bwana tabu ati no enteni muko no 20 shillings stay muko no enkano tikega misini nkayo wono tata musacho libone ngusana ne babo ase baati timati kusenengi ya kusenembe tatu muntu naroroche kizaza ekegendererete emierekeye agataimo komongwano oyo mukomongwano yoko mingiri arakoruka ogochicha bono ekera abantu baramo kumusacho yagocha bagatebanga bono muliro bwakira kero musubati urekorekana gwate chinguru kweli kwa amekula vizuri Lienting. Bona bakatebanga hobe hapa sasa kimenuka madengi kiabete musubati uliagaja kwa utaratibu akabolia umuchando noroli aye baba muchando kikwatwara ngaya yanche katere deni anataranga kare edeni yaki yebintu tuwako naye roraboli lakini chibesa chia nabwate ni 1500 atubesema ngapi 1500 musubati ulimetengia kolete bantu bagaichoire bono bamuligere tibaro nkia gukora akarusia gapochi kaye akatoa 1500 akapea yule mwanamke akamshika bwanake mkono akamwambia tuondoke bwana wakaondoka akachukua nduti pale wakagenda ka litangani akamurusiliwa bosokwalia ekeramo ikika omaye tekera bozajo lia rojo muka yati ndogete oiko tinoke ego dibende mudenjira go treat akarumo tu hono tate kera baika kumusajo lia gatebanga kai bone kinga kingo cha gukieresa ekera baika kumeto muka yanga kia madedi tiagona gwechanda lakini naye kwerete irobo soku egente koko korangeri gento kerekia aino musaja aino mutubuenka igogo sikwa tinda digo kuomania lakini kora uamuzi yao aye wiki na chire akamuleta ndagira akalia bwana tangia siku hiyo bwana alibadilika kanyoka kabisa akatigira nie kenyugupi agatolekerani pi sai ni familia ambayo imetulia bwana du njetiga ntebe na muntu kimurera senyomo ndio no munginogo negoso no mugako ugo kikomerera sama goso maybe in a public place to babwango mono ko charge karamu ikerera aya ni mochiko solve nyumba the way you muswati yakorete
musubati badi akorete ndo kiri machwa biko jumete musaje deri muntu rachorende 100% dagana deri ndende naki asonga se musaje ngukirani ale magania ga nyumba muchande toyo nyumba ai moti atarasa kutara lakini gente kene naki kwa nyoro monta bata magoso nyoro nero bata magoso to basukumo igosa asabando bali ayemwe maskani moire nyoko nyako mokonya na moya na solve muri nyumba ane nchura mo kwanire nchura solve case yekyo na vero roki change ocha soge mabwai nchiro musubati iboni ga ocha atriti mo sacho yu ye rete no ibintare okara kya katika no yamaru ale konyu akara weke break igenchiro kumo treat emonginogo nchiro treat mo gakogo nabe ko depende ita se changing ko chere ko stage ko so sare ndi bono wakungu tatambalenga barabifu no yakolete gendege nabake abana bukanga ni ko se abeta ko ay okoera pi okoera very abasacha to some extent let us style up iyo nyalekanere kia nyalekanere tiagwesige ke bintu tari konyara nande akuru chi promise oroje lakini ende kaduja nchipukaru make a decision ekerole bia kerole soba okay ikiaji decision nchiro make kerole nsemeli ende chikoda tro mochanu no chichare je mbuja chokoma tro mochanu mosajo yo kaika oyo hano kanyonyo tro mochando monene and indeed nabwate bahati nabwate mukungura understanding abwate bahati nene sana kiagera ikinege ntege konkiare gocha kobabu ndego ko nyomuntu understand omanya ncherole akiura akoro manye ngoyo ngo understand yale mondo yo matebete utaka kumanya umuntu onyote tumanya umuntu muri nere before mutraso no yase nyomo ndio in 3 months kumanya ro ngenchi umuntu muri nere no akero muri ko shipweli in 3 months abakumanya iso ko bakin to anjira obe kin como study nabo kumanya umuntu muri nere no ri njoki okay onyoro umuntu understand utajiti onyo umuntu understand kwanyora mangana kongwaso kumabwao mbaro meta bando mere bakolte decision yembe onige bakonya weitia bakonya weitingi na korreteke nyore gazeti ya Taifa Leo kumanya yemo na yanda mange asenchira yoboikirano nyore gazeti ya Daily Nation hemambia bono hemanya yemo na yanda asenchira yoboikirano kali tama tunatamatisha ayo narairo borito asa magazeti aserito koria rero